I back from the Moscow. Apa? Raya kalau nak ujak masjid apa? Oi, nak ujak masjid? Yang nak ujak masjid lah YouTube aja gede, yang itu. Yang itu pula Jokowi. Apa? Tengah ngabek le apa? Okay guys, selamat menunaikan ibadah salat Jumaat bagi YouTuber Muslim. Yang tidak salat Jumaat, selamat menikmati. Okey, jangan lupa bahagia.